ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созиёни хубен. Ирӯз 2 сентябри соли 2023 дар имрӯза навори якчандта мошинои беҳтарин пешниҳод шудагии баҳри шумо, мошинои арзону қимат тамошо кунед. маъқул шавад дар ҳамун соҳибош занг занед, рафта харидор кунед. биродари азиз, хона ва замини квартира, техника, аппаратҳо боша роиш кунед. дар ҳамин ватсап мо рекламаш мекунем, дар канало фурӯхта метавонед шумода. дар видео навор мо лайк монед, ба канал подписатсия кунед. подписатсия вақте ки мо навор кардем шумода хабар меравад ки ҳамин бародар мошинаро реклама кард. хона ва замини квартира боша роиш кунед. дар комментар нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошина зиёдтар лозиме, мо ҳамонро ба навор мегирем, бароишон пешниҳод мекунем бо нархҳои арзону қиммат. фақат адоши тамошо кунед, навора нагзаронед. беҳтарин мошинаҳой ва аз приора, тико, дайво некси, дайво леганзер, матиз, якчанд намуди опело, тоёта, мерседес, хоб якчандта мошинаи хулоса бари шумо тамошо кунед. ҳама каса тамошо кунед, навора нагзаронед. ба ҳамаи шумо тамошои бафарғат мо бошем эълона сабр мекунем. ба шумо азиз, ба хотири шумо авиакасра кушодаги ҳастем. хушхабар аст модро кадом шахсияте ки дар Москва аст ё Тоҷикистон аст, ина маърифат кард, аз номи канали мо ҳам додарамда занг безанед. авиакасра кушодаги ҳастем, ба номи Умарҷон аст авиакасраи мо бордоро. номроимон дар рӯи экрани мо шумо аст. сенам ҳаст, ай чандам то чандама чанд намуд сенай наминҷа нависондаги ҳастем. занг бизанед. бо кадоме ки ай Тоҷикистон ба Москва электронӣ харидорӣ кардани ҳасти, занг бизан ушам мефаҳмонем, гап мезанем. скидка 10-15% ай дига авиакасро скидка. фақат аз номи канали мо ҳам додарамда занг безанед. ҳаматона ҷавоб мета ба навбат. номерои дастишам кор кунед, номерои ватсапшам дер накунед, успед кунед. ай ба боварӣ занг бизанед. дил парона бордоро авиакасаи хидмат бордоро. яким даромада некс расар кардем. некси дайва южный корея, соли 1996, моторш 1.6 трамбиёр, мотор зубор нав кадаги, сӯзишворӣ бензин, газ, 4 баллон нав. ҳуҷҷат чанд қайгаба? солона ҳуҷҷат. солона ҳуҷҷат қайкаса соҳиби мошин. дискош просер изно 4 та нав. тад қоматак шостак бордоро. тозака полировка кадаги, сарафина надорад. свет ширчӯя бордоро. фаромӯш накунед. гулиштари хулигански задагӣ буда бо бачаҳои ёш ба хотири шумо акин як ҳодисаира ҳайкини. якм эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор бо нархи 300 000 сомонӣ. хона дорои 15 сотиқ замин, шароити хуби замонавӣ, 4 комната, хоб об свет без камбудиай, чойлоб, гараҷи мошину веранд кардагиян. ҳамаша ремонт кардем. гуфтан мода маълумот додан. дар наздикиш мактаб, беморхона, хоб мағозаву магазин ҳаст. бозор ҳам доранд. касе мехара бо ягон сум муомила мекунем. мега ҳамин қад 300 000 сомонӣ савдо мешава. боз инҷа варианти алишавӣ ҳам дорад. ягон хонае боша мега дар мисол масофаи дуртар боша мега, мо метавонем ҳамин хонаро алиш кунем. хай бародари азиз, хитон ҳамин рақамода занг занед, рафта харидорӣ кунед. дуюм эълони ирӯза. Opel Astra F солаш 1996 дар кӯлоб бо нархи 31 000 сомонӣ. опеле ки дар рӯи экран дидастен, сӯзишвориш бензин, газ дар кузови хэтчбек. хай мокрис асфалт ҳамун рангшай. авём моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин состояниш соза, ягон проблема надора. танировкаш хати ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, дига ягон дард надора. краскаш, салон, ходовой ҳамаш созай. фақат илтимос мошинхарои конкретни занг занен. ҳамин мошин срочно фурӯшия мефурӯшемаш. дӯстони азиз, рақамош мемонем барои муроҷиат кардан. аз номи канали мо гап занед, иншоалло ягон сум скидкатон мекунам. мошини навбатӣ бача азиз. мерседес бенз солиш 2000 сол 80 000 сомонӣ. моториш 2 литр. рақамош мондагем. бензин кор мекуна, газ кор мекуна. коробкаш механика, ходовой сӯзай. свет мокри асфалт, полни ремонт шидагиай, қонуниай ҳама тарафа, ягон камбуди зиёдӣ надорад. сум дар кора мефурӯшем мега.
мақсад як камдӣ дора ки ҳуҷҷат надора, беҳуҷҷата мошин ҳамиқа дар дора. мошинхаро мега биен мошина санҷида устохат биен бигирен. хоб 4 балони кориҳай дар видео хитон дидестен ҳолатша. хай бачаҳо мо гап намезанам, далчи хитон айрӯи яму навор тамошо кунен, маъқул шава рафта харидор кунен. мошини навбатӣ мегӯӣ ки Corolla тамошо кардестам. Opel Astra Asha солаш 2011 ҳамсола беҳади бад фасона нигоҳ кунед чӣ хел састаништенҷа дар хуҷанд бо нархи 60,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузов седан, моториш 1.6 пробегаш 201,000 километр. Коробка передачи механика, мошин 100% ягон камдӣ надора. Бераз тамошка мега. варианти алишам ҳастай срочна мошин фурӯшай. вариантҳои алишира худо интихоб мекунед. дарони мошина дестем бачаҳоз айрӯи ҳамун расм нигоҳ кунед чӣ хел фасони хушрой. рулша бинед мултирул. хоб фақат кнопкагай рангаш сирхай. ҳамин хел састайнай балонош пачка. хоб мотор коробка ходовой соз, краскаш раднои худшай, сози бадай хулоса. Opel Vectra а қабул кардем солаш 1992 дар хуҷанд бо нархи 16000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ ҳардуш кор мекунад дар кузов седан. авио моториш 1.8 литр пробегаш 123000. коробка передачи механика. техас мотор то моҳи то соли 2024 ҳастай. беҳуда занг назанен. газ бензин ҳардуш кор мекунад. ҳолати мошин хубай, 4 балони 70-80% дарони мошин тоза хушрой, краскай хидшай. хоб дар рӯи ҳамо расми дар рӯи ҳамо экрани хитон састайнаша дидесен чӣ хеле бачаи азиз. касе ки мехара рақамоша мемонем барои муроҷиат кардан. хитон занг занен, дар ҳаққи мо дуо кунен. мошина харидор карден, дар ҳаққи мо дуо кунен, беҳтарин кор мешавад. мошини навбатӣ Daewoo Lacetti солаш 2004 дар хуҷанд. ирӯз подписчикои хуҷандӣ беҳад хирсанд мешаванда. фақат мошинаи хуҷанд ралтид. нархиш 31000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, авио мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. мошинча тоза мега. хушрӯ ремон кардагай. салонаш тозаи фасонай. хоб иҷада беҳад маълумота зиёд нависем бачаи азиз. камша мехонем. ҳамаи ҷош 100% кор мекунам мегам. мешини мазза карда ҳай кардан мегарди. чашкош 100%, ходовои балоно 90%. буфершам камтар кор дора мега. сурат ба маълум ҳамаш. хоб мақсад хитон дидестен рафта занг занен, рафта харидорӣ кунем. мошини навбатӣ Daewoo Leganzer солаш 1997 дар Исфара бо нархи 23000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, авио моториш 1.8 литр, пробегаш 28000 километр, коробка передачи механика. ҳуҷҷат 1 сола дорад. мошин дар ҳолати хубай срочна фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ. хоб сиденёша десен чӣ хелай. кожаи фасони хушрӯай ҳамиқа мешавад мега мошин састаяниш созай мефурӯшемша. Leganzer-харо ина бо нархи 23000 сомонӣ бароишо пешниҳод кардем. краска раднои худаш, балонош дар ҳолати корӣ, моторош ҳолати корӣ, ходовой, коробкаш хулоса созай мошин. чанд қа таъриф кунӣ мегам, таърифда меарзад. харидорои аниқ занг зана муомила мекунем. якчанд навор буд ки бародаро хоҳиш мекардан кам тикоам ба навор гирем, аз сабабе ки равоне ки намекунанд чӣ хел мепартоем мо. Daewoo Tico солаш 1997 сол дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ. кор мекунад. рангаш ҳам хел ҳолатай.
خب داخلی ماشین دیدستین خطان در کدام سستیانی объемش موتورش 1.0 коробка передач механика. ماشین در حالت خوب قرار دارد. نو داکمنت کردگیم یا نمر میگیری تمام سروش نه سوم در کره میفروشیم. دوستان عزیز 15 با نرخ 15000 سومانی در ناحیه عینی سالش 2004 رقماش ماشین ببینین برای مراجعت واتساپ نمره دستی دارن. بالوناش شورش بنزین خلی در کوزه سدان موتور 1.6 коробка مکانیکا حجتاش تا ماه نوامبر بهترین ماشین مثلا میخره کم از خدای در 100 کیلومتر 8 لیتر از خود داره. بالوناش 80% مرمت کنین. کسی میخرین در امیر رقم‌ها زنگ بزنین خطان با نشاطی نقداش گپ بزنین. کسانی که نمیخرین همین نبار در لایک منین هم بردار در حالتی وزمی غلدگی پرابلم اویلاوی میگه باید ماشین سروش بفروشیم. خواهی با خطان این طرف شما میدونین تماشا کنین معقول شو اگر رفته خریداری کنین. یک دونه ماتیس روان کردند در دوشنبه سالش 1998 با نرخ 14700 سومانی. سوزشوریش بنزین گاز در کوزه خچبگ объем موتورش 1.0 پرابگش 99000 коробка передач механика. ماشین در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون نو خدوای نو موتور 100% دکمنتو ماهانه هسته پکا کراچی. خب краска талаб ай тарафи бериншай. хоб беринша краска мекунен даруниш мега созай. якда ҷои кам трешина дорад мегирен краскаш мекунен. агар амо клиенте ки биғалта мошина бихара мо худмон мега чо мекунем краскаш карда метиҳем. марамат кунем варианти алишам аст хитон пешниҳод кунем баротура. ماشین فروشی نوبتی بچه عزیز مرسدس بنز یک کلاس روان کردند. سالش 1996 با نرخ 44000 سومانی. حالت این ماشین خوبه. 4 بالون 80%. موتورش نو، اکومولاتور نو، داکمنت نو. خب کراسکش ببینید کراسکا ردای خدشه همه طرفا قانون قویده پروست هم برده سوم در کره میفروشن. کسی که میخره خطون زنگ زنین در همین نمره رو اکرام ده اوید همین ماشین معلوماتی پرا را بگیریم بچه‌ها. در کوزه سدان سوزشوریش بنزینی خالی. объем موتورش د коробкаш механикай. ماشین 217000 کیلومتر گشتگی. همین قمودا معلومات دادن. معلوماتی ایلوگی را خطون زنگ زنین ایسوب همین مرسدس بگیریم بچه‌ها. از من رکلام بار شما بود. لایک را نمونده باشین همین حوزی همون لایک همونین بهترین کار میشه. ماشین نوبتی لادا پریورا دسته نوار بود که ما نموندیم هم پریورا را ای سببی که نیفتیم نموندیم. سالش 2010 در دوشنبه با نرخ 35000 سومانی میگه با یگان سو میگذره میگه. مثال هم خیلی سسته نیای. سوزشوریش بنزین گاز در کوزه خچبگ. رنگش سفید خشرو. объем موتورش 1.7 لیتر. коробка передач механика. سالش 2010 موتورش 1.7 گفتن. 1.7 کلاپانه. گاز بنزین 1 سال حجت 4 بالون پچکا زنگ زنین با معامله میکنیم. هم بیگه پورا صاحبی همی لادا پریورا مودا نویستم 35000 سومانی. ماشین یکی در امو اولوشکای کانال ما موندگیم. واز 2115 سالش 2004 سال در دوشنبه با نرخ 26000 سومانی. برادرایی که ما را از تیک توک اینستاگرام تماشا میکنین امی ویدیو را پراشه پروست ما در تیک توک یک دونه شم میبرم میمونم. همین نوارو 16-17 دونه ماشینای در یوتیوب دارین تماشا کنین. موندگیم ویدیو پراشه. سوزشوریش بنزین گاز در کوزه سدانای های کراسکاش دستن چه خیلی فاسونی خوشروای. همین خیلی حالت دای ماشین. коробка передач механика. خب объем موتورش 1.7 لیتر. 4 بالون نو. خب تنیروفکش 8 ماهه. سودا میشه با یگان سوم اویدی همین نرخش میگه گپ میزنیم. البته که یگان آدمی کنکردنی خریدار باشه.
Volkswagen қабул кардем бачи азиз. Volkswagen Jetta солаш 2015 ин солои навбуромад чай дар душанбе бо нархи 142,000 сомонӣ. Мошин беҳад тоза, как вагонай, ҳама тарафа қонуну қоидай, кузовиш седан, сӯзишвориш дизел. Хоб, объем моториш 2 литр, коробкаш автоматикай. Volkswagen Jetta. Хоб, TDI Korea Full Options гуфтага Start Stop функсия бесключевого гуфтан. Доступ 4 баллон. Пачка чистый. Ухоженный кожный салон. Хоб, кондиционерш ях, расходаш нестай. Хулоса ки ҳамин хеле маълумот мода додан. Хитон занг занен бо нарх навоша % бигирен. Мошини навбатие ки равон кардан Hyundai Sonata солаш 2002 дар Душанбе бо нархи 31,900 сомонӣ. Чизишвориш танҳо гази холияй. Ака ҳамин хеле мода маълумот равон кардан танҳо газай. Бензинам муҳим задагӣ нестан ё ки вайронай. Уша ҳамун соҳиб мошинш медона. Хитон занг дада %. Объем мотораш 2 литр, коробка передачи механика. Хоб, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Заводской газай Корея бо савдо мешавад. Касе ки мехара краска раднои худшай 4 та баллони Кореяй документ дора. Мотораш дар ҳолати